Today Pibro, Kanega Apex News India, Kikabor and Puliedi Piba Kodor Marbo. The Nipashwa Shikimat Kibakongsan. Babanya kijingya ki kilami hakaleng jongka Assam halor ka jingsha thambor badangshen jongki Hindu ha Bangladesh kinong yaki kiladawa ban penklan ya kini kijingya le bat ban yada ya ki hok jongka red pat Raष्ट्रीय बादल अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण तोगरिया हिंदू हत्या नचलिब हिंदू हत्या नचलिब অসম सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय यूनुस मोहम्मद यूनुस मुस्तफा Lapen klan bahaya ki bor pahara badan shabar jong ka Bangladesh High Commission ka badan ha Delhi. Lapen kendria yaki pulet ka Delhi baki pulet CRPF hadien baladon ki khubor badan ki jingsha thambor jong ke Hindu ha Bangladesh. Kabhara taxi kalatmu ban pinkala ne pinthut ya ki yo cab daka rukom ya trailang haka yo taxi lingba ka cooperative model daka bazdang haka shitare ujamang kani ka platform kala dab ban pinrung kerteng palat sanphuai hajar ngot ki nongnya kali tang hapo shposngi hadu prapo percent ka commission kan let sha ki nongnya kali kinong mikmat jong ki nongnya kali bala dab jet kin long shibenta jong ka bor sanchar bat lakmi lenti baka jingkiu dor kan kutno ya kani ka jingtmu lakarshan daka tanat trailang Bharat Taxi, a cooperative cab service backed by the Ministry of Cooperation, will launch on January 1st. Within just 10 days of its announcement, the platform recorded over 51,000 driver enrollments. Under the cooperative model, nearly 80% of ride earnings will go directly to drivers, far higher than private platforms. Drivers will also have representation on the governing board. The service promises transparent pricing and an end to surge fares during peak hours and bad weather. Ka India kalapan stat ya ka jingpenra ya ki katling sun ka badan kambha ha ka yoba Nicobar ka badan hajan ka 6 degree channel ka jingpen kre ya ka ne ka project katmu ban pen kentiu ya ka jingyada ha India Ocean. Ban kershan ya ki ling sun chipai ki bahe bat ban pen bha ya ki jingyade jong ki riu padba. India is fast-tracking a strategic greenfield airport on Great Nicobar Island to strengthen its defence reach in the Indian Ocean. Located on the island's southern coast near Campbell Bay, the airport will operate under a joint-use model.
The Indian Navy will control airside and air traffic operations, while the Airports Authority of India will manage civilian infrastructure. Initially serving domestic flights, the airport will gradually add international services as tourism grows. The master plan runs till 2075, with phased expansion for both civilian and military needs. Positioned near the crucial 6-degree channel, the airport will boost surveillance, enable larger military aircraft operations, and cut response times, as the nearest civilian airport at Port Blair is over 500 kilometers away. This project marks a major strategic and connectivity boost for India's southernmost frontier. Uwi uhe sarkar na Bangladesh ula pensyai ba ompat don kanu ka jingtip kabatik kena la kitei kiba sya keno hakamukat duma bala sya penyap ya u Osman Hadi laki la jam ne em sya India ki jing tokit bat ki jing persyang banwat banya kidang ya shakmat হতো না শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এভাবে তথ্য নাই আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে এটা একটা হতে পারে এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের এর তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে আমরা দেশের ভিতরে বা কোথায় সে আছে আমরা এই তার অনুসন্ধান আর তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং যে কোনো দেশের ভিতরে কোথাও আছে কিনা থাকলে আমরা তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা আমাদের চলমান আছে Curiosity rover jongka NASA claim datip kalashyam yakidur kibayasriem bat ka jingtei kabalong kum ka kirdop jingkhang hamars kabapenmi yaki jingkwa bantip bat banyakren hapdeng kiriu stat jongka sun beneng space antiosia Umentri kampo yengkari Urajnath Singh ulayashim benta haka jingeso ka MOU hapdeng ka DRDO bat Rashtriya Raksha University ban penklan ya ka jingwat banya haka tanat ya dari bat ka jingye trailang haka puli puthi Umentri Barim MP ka Congress Usajant Kumar lawan yalam yau hakmat kaying bishar Rose Revenue haka jingedai Umentri Barim MP ka Congress Usajant Kumar lawan yalam yau hakmat kaying bishar Rouse Avenue haka jingedai bat ka FIR ka Badon jingesno bat ka bala register haki thanat pulit Janakpuri bat Vikaspuri Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mahesh. Thank you, sir. Thank you. It is our pleasure to Lawan Rayo Christian Michael James Shaka Ying Bishar Rouse Avenue Hakamukot Duma Jongka Augusta Westland VVIP Chopper Laong Baka Jing Toket Kalong Kabasuki Bat Kashimpor Slempalat
Netaji Indoor Stadium, ka Menteri Rangba jongka West Bengal, ka Mamata Banerjee kala Kentho, ya ka Rukom Penbet Rinti da ka Baong, baka Jingpen kala ya ka address, bat ka Kerteng, Kamlong ka Babyang. Kala Benaru, ya kini ki Jingtmu, day ban penlong yaki, da ki Jingyalang kiba sup. Investigation is not completed by the agencies. Would you like to say anything about that failure? It's taken a very long time. Badagi tu ki kubor, ngilapoy siya kabakot, tah do pengindaya siyambiyang kublay sibun.